Fusegwe nahlala ngicethezela ukhehlezi ubona kunemali yemkhofu manje samdlitshela kwamasimba ukhehlelezi vele nje lo dota wenzile is fokhona lento enzo ukhehlelezi abangaka abacula abaqashwe lapha abakhokheli ngabo nje umcimbi wakhehlelezi azokhokhela umanqele wakhe nomcimbi baba bahleba lo mcimbi lebakhokhela bacula ukhona umculo osakhokhela uzagijimisene kumanqala imali angithi baneskima abafuna ukuzosenza kanye nomdidiyeli igroup le into abayihlelile le ukuthi kufanele uzoxhasa umgodi lapha ngazoncenga umfana ngo250,000 atenzeni umanqele kusasizani kaManqele lapha ngoba amathikithi awasekho umcimbi usuphushiwe ngolesithathu uManqele uzostatus ezoshaya level amasimba lo uyapi ngoba isekho into esengayiyela khona ngabe kuthiwe ushintsha umqondo useyaya ngoba usequmba u250,000 abalandeli bakubazokwenza njani bona umuntu oselungisile lo mlende kaManqele nje manje ngoba kuthi qhola balibo ali nababayi ngolesithathu ngolesibili seyawo uManqele emcimbini uzoshayela abalandeli balungisele nini bathina bona amathikithi ngathi uManqele uzocabanga ukuthi kohleze kungala emhlabeni yingoba nalapha hayi ngoba yokwesela ngifuna ukuxhaphasa adunusa sangana athi uyinkosi yesilo inkulu into afuna ukuyigila uManqele lapha nomdidiyeli nelokhehlelesi ngoba ekhishwe le mali nje inkulu kunebhomu nje abayoyenza bothenda umcimbi ubengabo ngoba kwalengisa nje imabhida mhla uManqele efaka umdidiyeli ngasese umcimbi phinobo kwaManqele nakulokho bafuna ukugqiba lo mgodi bemenze isiphukuphuku umcimbi phinde kube owabo phansi uManqele imali yakhehleza akayithathe hambe yokukhehla ngabafazi bakhe abalobola ngosuku olodwa Hoyinkosi yohla Hoyinkosi yohla Hoyinkosi yohla fumana bhaloyini Nkosi yohla ngizolahlisa mina la Hoyinkosi yohla ngicela phela hey